So hello guys, welcome back to my vlog. Omong ka Kumargani Ketal Park bolong. You can aba first view do. Mane tamani sane first view ya. Ketal senam drop kan blong sa kar kulung tren nong bayang kam video tu ma babai. Iko. It by. Omong ka first Kumargani mane kaisa naithok par nai di ko khumrok khatarnak. Hengkai borok tongo. Oma. Hengkai bolo sa kar kulung toni. Ketal par abon nas Kumargani kesa naithok te kesa par tongo Kumargani oke so abon naithok wa pano aboke kesa tam ha so mani rok kure kindo abo pra bolong tor do ketal senam drop se blogger bhai so hamar kya bolunga मैं अभी तक किndo bhai no kindo तो yung de ketal ke tini siru ko oh thapli chak click fast oke kita foto klik hekena ni pore aha bagman guys bagman guys akai chung ta foto ro klik khabai tau chung onkhonai tau ek abong khai lama do abon ka chikon sa par do ke abo onek nai thungnai par sanambai khakai ke an blong jakar krung toni so abon karone kisicha first gate do first gate nung yang gawo kisa bolong kho chúng ta thang senai giờ ta block nomor malah next video ang kono fruma ya do next video tinggal thana yang hingke yang lama kisa funung riwano first gate hingke ane block ko borok chuno tinga saudo borok mane tamne orne forest of saudo oba siapa starting ya kok mana part ketal senam drop sen nosto tak hai di mana bisa tas subai di tang ko di ketal siko jung thiang photo puja mana do oba ketal tini di drop se iko pra nai thungai guys chung je fast fire khas boni Kumargani guys agi ang sikan jaga sama jaga ba tabu kedo pra free na horman do tamni ke tabu to ketal bla free na porok dana jung darang baik nampak ke baki firma लगता है maafin nampak ya kai kami maafin lama haksal mah भाई tiket menang naik guys tiket मात्र 10 टका अब tinis nam drop tinis nam mani ang kaya riba butuh water kembali ya riba ang sen kolbal ngene oh wah sen I think tiket 20 rupees ang nai Dubai over sen kol dong bhai tang thani masih Dubai de bro sing kai wow is that Dubai in the yeah bro I the forest for gari tinis nam mani going I want to drive a Mustang GT. Yeah. This is the common thing. The Mustang GT. Arah ke English guys. Ini harus jarak tinggi orang naik. Jaldi beto.